Adu kat no ngin syaset patok paune virus. Haba kalat berlanj nu kadon. Ini ban simbet ya ka. Aya ketika kawit kerkendai. Kena ikun baki kena persya ya kena ke kelam. Mentala pembahasau benai ni FBI jongim dan show lah yo promotion SDTO. Jadi menta at present dan FBI district jong. Tang hadin bakatnat ki kam kali Haribhoi district kam shimla don yo motor vehicles inspector new MVI Bapura lakatu kan ni benai menta usnem arja arhuwei kan new terap Ashik National Movement HNM Ribhoi district unit kalami isyakmat banwat ya jingtip batikna badawaru ika sarkar jalla bakade bantung no dau MVI Bapura ha ka district ha baloya ikran bau DTO ka district hanongpo uba ai kharman ulai thu bamenta lakum basau banai ai omsim ladon MVI ha office trekam jong u kumta ka HNM ka dawana ka sarkar bantung no yo MVI ha Ribhoi district ban pensuk ikitrai kali bat kiwei na ka benta ki kam kali bat kiwei de ki benta yang kedongi kaseng HNM Ribhoi district agak kasih ngiwan hang apa office jong DTO dari Ribhoi district hadin bang yelayo ya kecing jor lagi baik ba no senang ba Semladon utau MBI mentala sau benai. Dina kalian kaseng ni sau khia ya kane namar ngiu ba kajing bomdon du MBI kakta ya kipai ba ki bawan le ikut isla kali angne apa DTO. Dina kalian kaseng ibu kajing tepat saka sarkar namar hadin bagi layo penekaran bat u DTO jongka nongpo waong ba ame kali abaro driu tuli kiri pos MBI hadu menta ka sarkar kam syam lathung bat ngisau lengo bat ngisau khia na kaleng kaseng ba balai ba ka sarkar kamla bantung ki ka post ki MBI hadu driu tuli ki post di duna hang na state Meghalaya kata kadai hapo Shillong lai tuli ki post hapo Northcoin Ribhoi bat hapo William Nagar na kaleng kaseng ki kerpat sa ka sarkar ba kadai bantung no ki post nang ba kanonra ya ka jingsuk yo pai ba ki ba wan banle ki kot kisla hang na hapo office DTO bat sakiwairu ki office ki badon ha keleng jongkan ka Meghalaya kata ka post MBI ki baduna namar ngiu iba kajing bomdon jung MBI karkom trekam kaduko hang ne po DTO bun ki breu ki wan banle ikot kisla ki syamjing klem UMBI tingi kerpat jur sa sarkar ladalong ka bala sobha ban penkloy na bantung ya gine ki MBI hang ne po Ribhoi district bat nagaleng kaseng ngin salai bani kendu ya u minister jung ka transport habayadai bakana ka pos bantung yau MBI hang ne hapo Ribhoi bat sasisen ngi kerpat ya ka sarkar bakadai ban simkhia kane kadai namanta upai ba sobha bantung khnang ba upai ba unsuk haba unwan le ya ki kot kisla hang ne hapo office DTO